Shongkonor Badan Burom Nikong ngamla kumda ai kublei yau mobile jokani commotion ba bari ku person rem kot Badan Burom na po sila constituency bala move yakani commotion aga day under the rules 60C tapi day ka kubo ka bami aka Shillong Times aka headline ka baong no timeline for acting chief to appoint CM of Himasora. Kamumut lembu po yaw acting chief ban appoint lani ban pendap ya kata ka jinggit CM apo ke Himasora. Ke Himasora hakini ki kendiat benai ki baladep kalami haki headlines jong ki porok jong ki media jong ki kot kubor berkelalong ke center of discussion dan ni ka jingya keren omtang hapo ka hima rewat syabar jong ke himaru tenata kadau kum u nongmi khmat jong kani ka konsensi ya ka ba ka Himasora ka ha nga sudai ya ka ban kren lani ban pensno bat ha ka joko poru ban yo jingsha halor ka bayade ba kani ka kam CM Sora kumbangalong kaladan ka jingya kren harum maneng hayo hat bat ki babun ki kun ki hajar ki bu ka jingkeli yang kei ka baja halor ka kam CM Sora kata ka di ka jingkeli ka ba teng ngabun ki jubab ngai teng ngamla ban ai ka jingkun bat ka jubab ka bangade ban yo hi kalong ngasuong ki bangin sia kren ha ka ni ka yang dorbar bat ka jubab le se ka ba syai kedar ngin sayo na kaliang jong ka isi ka bapat ya ka jingsen syar hang ni apa jasa kongsi. Kumban juga kepen kan mau ba usim jo ka Himasora wa pura ba Freeman sing sim ulaklat haka laikui trik jong ubnai uba shipo Oktober jong ka senam arhaja apsa. Bat ni sutu ba habayap usim habayap ukli jong ka hima ki hima kidan lagi jong kiriti kidan lagi jong ki dustur kumno ban yo ban seibiang yaw ban shimpi ya kani ka khat kum usim jong ka Himasora klam da kren ya ka ain ka bayade ba ka United Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959. Kahima kabadang bat ya kiriti kidustur. Kabadang tip ya ka tungs iem. Kabadang tip ya ka tangs iem. Kahap ban pendap ya kita kiriti kidustur. Lengkot kahima Sora kaong bantang yau nunus iem. Day bantang daus iem. Omla manu bantang yaus iem lada umpat daus iem. Tikat pun kiriti la pedap balajit yau taus iem. Bat salah bantang. Bat ya kata ke jing tang iem laya sakilang lang da baro dekiwe gis iem dekiwe hima bat kumjuru nakaliang jo ka council so burom ba nakaliang jo iam we ni ki iam jo ka lan lawan ban sakilang ya gani tang CM Sora ngan pai no ngan nom da kren e ka bede ba kariti na marba ngasutu ba ka Himasora kampat don la ka jong ka ak bat ka jing peniat kam hi ka de ban nong kat kum kanika ain jong ka district council
kabangiong ka United Kasijan Jahil Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959. Tihenrei kabangakwa banyo jing syai galong halor ka city ya kabalaai sya ka council chow EM in charge ha ka shipo tarik jong November Arhajar Arpusan but hagani ka city labatailut yaki sequence yaki jingja nado bayap usim kumno ki khot ya ka dorbar kumno ki pelong banjit usim bat hadin baladep ikini baro lawan ai ya kani kishiti how I am in charge jong ka ilaka bat kumjuru tang bala ai ya ka rai jong ka dorba haka khat artorik la ai ru ya ka rai jong ka kur sim jong ka hima sora kabadi banbat ya ka kamsi kabasusi bantip kalong balai basami kitu ki kenrum ki kenram balai basami ki kot kubor balai basami kita ki jing berngam kalong ba hakapor bawan ai ya gani gesiti da uta usim balajit da kur bat ki step member bat ki bakrau bat ki menteri kajubab nakaliang jong IM kalong bayong bakalabiang nadong sadong bahapo sitayo ngin sa aino ya kasanat ngako abanyo jisay lo manakaliang jong ki bakrau ki betri hadin bakilawan ya kendu ya thi bad usiam kajubab kalong bagani ka kam ka jong thi kalong ka bayai bayai renti tang hapo sitayo ngin sa aino ya kasana kata ka di ka jingye thu nakaliang ka jongki akwa banyo jingsyai nakaliang ka isi lakade ka jingsisya ni ka dei ka babakla namar kani ka khubor kalaher step syakikun ki hajar jong ka hima sora watang hadin sitayo ngin sayo no yausim jong ka hima sora namar baka jubab nakaliang jong pigi isi kalong bangin aino hapo sitayo ailat dengan seseman namang ni kam gadi ka ba ya ngatharai tang mga hiban keren nanum simi ka puas tang san ta kengen siminen but hadin baladap sitayo myo sibanai myo ha sibanai ru myo hadin kisawan ki bakrau ki betri juan ki klik no siapa ni kendu iti tuan la kataru film keren sya ngai hadir pipen mi ya ka sanat lani ya ka order ka ba pitung yo acting sim jong ka hima lembau menteri hoi kata ka di ka bade ngam persya ka jing tung acting ka jong piyo menteri hidai bentung ande ka jing kali ka jong ka long bau sim priman ulayap nadu lai hui tarik banai besipo balai pimpendan kam ya ka section khatway jong ka nigaan bantung ya unu ban shimti hadin balayap usia balai pimpen kam ya ka nigaan ya ka section 11 jong ka nigaan basa ka wi kan ko abanyo jing syai bahaka nigaan laong baka ST committee kala ban appoint yo deputy CM kitip na em baka hima sora ka don yo deputy CM la pentip ru siya ka isi sa council ba ladon di PTCM henry ngayo I hakadordasan hakajingya tay hadordasan piong bangim itu yu di PTCM nakaliang ka isi pim itu de lada pim itu pat jubab yang kani ka siti ka bami nakaliang ka isi hakakat nyau tarik kat kendai tarik November pi address ya marendor CM kum udi PTCM kumno piong ba pim itu haba hakani ka siti ka ba pi phat shau marendor CM ubade udi PTCM wala sain da udi sumpah berkut no pi address mal kum aipor PTCM kumno piong ba ngam itu yo di PTCM ka isi ka itu haka an kat section khat wei la ai la ya ka isi bantung di PTCM
Kumno galak banlong basi banai siteng dan klik no senja di masa. Akarpat i member ban. Manu ban sanya gikat Islam. Akarpat i member ban. Tak ada up that Mr. Sherman Island. Ngalai por pi. Tang sini. Tang sini dengan penkut no. Non penkut no. Nah tak ada ngasau ba nak kalian ke isi gala feel. Hak beda ban takel. Ya ke jingja apa imas ora hadin baula yo usih. Bat ke bakat do ngaku akan yo jingja. Lanu ngin yo usih mapura. Katnu benai katnu sendem kan syempur. Ngitip pengihap pendiang itu electors. Hapan pelong ya kan ban file nomination. Bat ka balengok ka wi ka bangaku ban yo jingja. Kumno iya minsat apa ka jinga tray jinga kran hado dasan. Ipen mi ya ka kerteng jong we buriu. Yung ngidon teu tau PCF. Kumno ma phi wi em minsat pen mi kerteng kandidat te. Hidai returning officer, hidai ban conduct ya ka election. Kumno ma phi na kaliang ke isi philik pen mi ya ka kerteng jong tau. Sungha penkut no. Ngalai por. Ena tak ada Mr. Sherman. Ngarku si. Kublai sibun pil ailat yang ngayok ban keren dengan isu. Dia tak ada ke jingkuak ke jongi ki kun ki hajar ke iba seorang kalong. Lanu ke district council kan penkloi ban yo UCM Bapura. Nama ngakan mau kalau bang kendu UCM maka khat handai tarif disamba. Yo yang abak tas. Ngin tung yo acting. Tang sumi kasnem thamai. Tang hapo sitayo ngin pendap ya ke negakap. Mentala ayat benar maaf, lajan pun. Ya kau bentip kan, lalu in pendam. Ya kan. Tengah terai sungha penkut. Tang nak lain. Nang don mana-mana. Tah mana ilati am in charge in Juba. Sungkodor bulan buram. Ai kubli ya ba fila. Ailat ni apa? Kan akan dika. Sam tasni. Di Untung yang aku address ikatu biong elo jengi ba ngira ong mungkin ai po siteo ngat kalau pi ka ketat kata jikan temar menungno kam mau mungkin ong kata ketin Ya. ti kata ka hearsay bat menungno kam kular mana ICM yo maram dor dia ba ide bat u PCM yang menebling yang penmi ya keteng jong tahu kandidat ila awan sa office jungi ila ong baba ngar ko ile tigadan ge ni ga bar ne ge ga bankang yang ni dangi penmi apo ajingkan durasi ni kata keteng kadon ga bar dengan penmi kan jayu dengan penmi ru kam jai idon syade amin call nomination ni sawan tegam dan jikang wi kata but kajingong mana boleh ngikut section 11. Habau Freeman ulayap ke section kalau batai syai. If at any time the post of the chief become vacant as a result of death, the executive may by order in writing appoint the deputy chief or kasih adopt male belonging to the ruling clan of the ilaka or is a native of ilaka. Habau uyap Freeman ngilak bentuk. But Freeman yang jong mensuaru, suaju datung acting. Kasun ke election. Di mentah ba bin ong ba bin klaim mentah ba beli kaslam beli ke kejikiri kolong beli kloi pelat. Bidang sansi ayo sim. Ngan sibatai pi. Lalu gibon mensua. Hajong menik ulong sim harin arsnam. Uroba sing ulong sim harin nyosnam. Joy menik ulong sim harin prasnam. Beli you maramdor menta nyai kerpi hadu kan ni. Kei urgency. But munu umra man claim bunsha elect ni appoint ni nominate kyan daya ya rule 4. Ngidon 1959 kasora kambat kodify. Tabang adon 1959 gini aja kan ya. Especially mentah bang itip udon way uban contest. Baga section 4 ngan quote ka omno. When a vacancy occurred, the returning officer shall call a meeting of the electoral college of ilaka concerned to be held and presided over by the officer deputed by the returning officer.
The presiding officer shall submit the proceeding of the nomination meeting to the returning officer who shall declare the result of the nomination. Hakani ke kes mentah, kumlungin pun skam, habang itip, kihaman gedung kita kalar menteri bagi sanpulai elektor. Haban nang election. Di mentah, hampat tip kita elektor kita imne kita donne, kumlung tangin pergi. Ayo acting menteri mentau, acting CM mentau, undang ya, undang terikam. Bagi ini agak public section. Bagi orang beli dan timeline. Hanu ni lah ketika kita provide timeline. Hanu kuai. Hanu apa ani section jong ani 1959 begitu timeline. Mentah ke praktis kalau orang bos kata bah enda usim ulale ya kam acting sim ulale kamram mo penbiang elektor ani penbiang ni kini voter list kin soan sangi ngin sepenyan kan mentah ngasu bakandang simpor bat ha katu ke klip ni hani ke klip PNI Chan stated that while no deadline has been issued, the council has requested the process to be completed as soon as possible. He noted that the appointment is an exhaustive exercise that must be strictly complied with traditional procedure and customary requirement. The KCC has pledged Jesse assistance to help expedite the matter. Ngina ada ong yu, bat hani klip yang kiru. Kila peni bang ngina ada ong ben start ngani kakam. Mengistu kajing hari himala ra umdon pura. Tetangga ni hingga nombunya su di kublai songgono gini di percaya jangan bala da don kam men percaya su nasa yo saja percaya syukur bodon brom wisibun ya i sutu baklan renga la keren sai bangam dibit bang ide ban penrikam ya kan 1959 ya kata na du bas dah ngalaong te ba have done usual acting salong ke election have done ki electors ya kata ang agree 100% na do kasda Henry kajing pensyai kajing kuat jing syai jangan kalong halor kani ke city ke bakiwan ai ki ya ke sipotarik November ba ki ong ya ki bahaspo sitayo ngin pendap kani kam to menta plak dinai nilai kan sami ba pi dinai ya kata pi klem ong nilai ngaru alahun ba pi lak pensyai ba pi ong ngakam ong nilai kata labiang Henry kebaa ngaku ajing syai ba pi ong menne hadodasan pi ong bau deputy chief deputy CM kena acting kasih claim recognize ke council dengan ku ajing syai kata pat balai ka city pi address u ku CM kena ne kata kan aku ajing syai ta kan Sekolah buram ngan stick i kajing ong junga ke bangkai version bau chief and resdor bar kata section 10 may with the prior approval of the executive committee appoint a deputy chief uniru deputy chief begitu tang hapo kahima no sora kamdi begitu nangi katu ku syuti let's say nakaliang ke office aron ke clerical era tangita hingan aji musai rengi ngemitu bakat ku section 10 jungi ngila ong kan syai bakadan kam ni approval jong please Lada UIM Mr. Shaman lada UIM uang bau officer basanya kani ke city dari ke error na kerpat ke isi ban suspend yang kita. Suspend. Naik pada hatan. Mereka suspend. Critical error suspend. Critical di address ni. Buat mensuasi jum jum bakla. Langsung kerpat ya ki. Kan mau. Na kerpat ki khadar amat. Keren dan buram. Firu keren dan buram. Anak Subha ki member bikin akor Firu. Subha ki member ki critical error ngin suspend. Subha Shongna na kerpat critical error ngiko bang penok bro. Na kerpat berani Subha Venetian. Penhe mihap Firu. Subha ini na kerpat Mr. Chairman, ngashkwa kandidat ban petisno hakayeng
Karkom dakapaburam tang si minute. Subha bariki nomor ngala ailat nanduk mende ba kilometer sebentar lah jawab PM mentah PM. Em lokei ka dekoram juga house. Kalong very important. Kemau kata ba kalong very important. Ni saja de kipai ba kane ke jinja ka pementan kan I pelong kam kaya ngi khmat pai ba. Ini buram mar kaliang. Nata kadau kalau pasong beroar. Kata ngaku apa pensiun ka. Nata kadau kalau pasong beroar tengah kerpat ya. Ki member berok bakin buram ya ka. Iwe bikin maintain ya ka dekoram juga house debat ngah kerpat lo bikin stick baja ka ke ba kanika motion gong no kata kadai baja ka time. Mr. Seman. Ya ngakren buat fax. Ini pengasyukuran basyutam nasurok. Dan ini kasih kepada sign dau deputy secretary juga state committee kepada hak handai tarik November ajar absen. Kepada address yang MSM deputy CM soaras imsyib. Mentah IEM iong bakadeka error. Kumno kalak balong error barok kuwi kalain je. Kejuk kan bante. Kejuk ni kan. Ngila admit ni begini lalu beli film pedihan. Mengapa dia? Sengai pedihan. Ini suspend the officer. Belum mentafin sudah ni. Haba fiba. Suspend the officer just because you bakal acting sim. Subhan. Haba kliman kapur. Man kikam di sukono IT officer. Fiba kelai lah dia kan. Kejuk. Serman kini kan kejuk. Subhan. Haba fila arem kan naik pedihan. Abang lah admit dia entar. Pedihan ni melalui. Balin super pit pop iki officer. Ngatrai galak biang. Ngilayo ka juput syair ona ni yam.